Kodwa sasibona ethisha ayibekushubi kakhulu kuthandazelwa ungizwe. Yabona-ke futhi manje ebasamthinta ngempela ungizwe. Lo mkhuleko lo mthandazo ngifisa ukuthi ubone ukuthi ubujule kanjani. Bujule ngale ndlela le. Wabona kahle ukuthi oh Nkosi yami amadimoni akasasondele kungizwe right now. Le. Into nje idemoni ayizi nokuwoza kungezi mlando wamgcono right now. Ngifuna ukuthi umbone ukujula kwalo mkhuleko lona ukuthi ngesikhunu imbambathwa Hayi baba sanameza Jehova sanameza ikhona omkhulu sanameza jama kasilwane awusanameza phakathi sanameza sisingena nomntwana wakho ngaphakathi uwe ozolungisa zonke izimo eziphezulu hey wena baba uyasazi hey two years trust Jane 2 years now 2 years nawe trust Jane ziningi lezi zinto hayi siyacela baba uzayithela siyacela kuwe baba siyacela phakathi siyacela jama siyacela jama kasilwane senmusa ngiyamcela mina ngiyacela baba siyacela ukuthi lokho kuphinde kwenzeke phakathi kwekhaya sicela nina njengoba sishonile asasize phakathi kwekhaya asinawo thina amandla kodwa amandla siwaphiwa yini nina nisebenza ngathi siyanxusake namathongo ethu sisonke lana esihamba nabo ukuthi nabo bakhuluma amathongo asilekelele kukona konke lokho hayi baba ukuthi wanilale baba konakele siwanilale baba ngiyalala ngiyanxusela umntana wenu ngiyamxusela ngicela imvikelo muvikeleni baba ngiyamcela baba ngiyamcela nkosonakusa ngiyamcela mathongonjo mama ngiyangikhuleka nina babhebheli balekeleleni nina ningithumeleyo ngiyakhuleka ngonyama yezulu ngiyakhuleka kumveli nqangi sithemba wena mveli nqangi yikho sihlala